Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana ya Muhammad. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal kafirin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal munafiqin. Selawat salim getanya pedoh kepang Pangule alam maulana Nabi Muhammad. Oh ya Tuhanku, Nabi bermegah urang muslimin. Nepe anco ya Allah kaum kafirin. Oh ya Tuhanku, Nabi bermegah urang muslimin. Nepe anco ya Allah kaum munafiqin. Ya ikhwana fillah taqaddamu fil jihad. الجهاد في حبل الله يأمرنا الله ينصرنا يا أبنانا جنسنا أتشيه قوموا من نومكم فانظروا إلى وطنكم يا أبنانا جنسنا أتشيه قوموا من نومكم فانظروا إلى وطنكم. Saudara kamu saboh talo dalam Islam, bedah tak berjuang tak bela agama Allah. Allah yang tolong getanya. Hai anak-anak gro urang Aceh yang kemogase, bedah takalan jino jeh ta enang gro kang habe fangfo. Hai anak-anak gro urang Aceh yang kemogase, bedah takalan jino jeh ta enang gro kahabe fangfo. الظالمون والنصارى مفسدون في الأرض لا تخاف ولا تحزن إن الله معنا الله ربنا يا أبنانا جنسنا أتشيه حركوا يدكم لتنجح المستقبل يا أبنانا جنسنا أتشيه توبوا إلى الله فإن الله تواب رحيم. Urang zalim ngan Nasrani dipeanco asobumo. Beta ya beta gunda Allah sajan getanya.
Allah pogetanya hai anu enanggro urang Aceh yang kamu gasih masa uke megah menyogetanya tak pejroh langkah hai anu enanggro urang Aceh yang kamu gasih taubat niba Allah Rahman Allah atuh getanyo